Serdihun Girls Hostel, Waisong Boys Hostel, Rasinja Girls Hostel, Difu Government College, Kit Home Hostel atum chingrumpet pen pater PC, Difu Government College along Akimi, Loki Charlie Lapen Hostel along Boha Kedo Bang, Pokepra Trok Abang Pu Abang Pia Tumapan, Kang Tum Karni Lapen, Kedeng Ajay Mek Pini, Porpai Krisi a Porpen, Rangsina Auditorium Hall, Difu Government College, Difu along Mai Kepado. Akimi Borders, Serdihun Girls Hostel, Rasinja Girls Hostel, Waisong Boys Hostel along Boha Kidopen, Difu Government College along Loki Charlie Abang Piatum Ametang upon Kachepachini si, Kimangaputak Chetan, Rintipon. Bangso Mai along Abarin Principal, Difu Government College Professor Nobin Terang Aluhisar Poman Pen Chetong Dunahut, Kaning Jeponke, Akimi Atumapan Kiding Laki, Dorapet Atumpen, Kachepachini Lapen, Mesen Avarmon Kepadolongji Apan. Loki Charlie Pulote Son Top Akinang Soto Laki, Pai Po, Lothan Bang Lapen, Nang Tumhenlo. Jesimet Apor Kachipi Pen, Nangkai Kupusonsi, Kachepa Mesen Jima, Laki Nang Litumari Dengsi Dolo. Lasi Charlie Pamenon Lapen Hostel Alongta, Dopa Menon Mesen Towarle, Dambrin Pino. Labang solong aluhiaman pen kacetong dun Karbiang Autonomous Council MAC Johnny Timung Sitami Loki Charlie Akimi Atumapan Kethan Kepachini Ponki Nonaka Ehutke Competitive Akai Ajada Sona Hintame Kaching Bai Side Lasinang Litum Kaching Bai Pensi Charlie Dun Pa Minang Po Anlote Paprang Dun Longpo Nang Litum Ning Chibinon Chipadukra Akang to Yang Dengle Kamatha Dam Pale Dun Non Pusi Than Parite Kang Tu Laso kaching baya long ta social media long akimi kahino phardun thek pa mi pen ilitum ali chu endun thek nang jiputa pachini pon manpeng aluhi abarim principal Difu Government College tado terangpi nanglitum hostel along kedo jongsi adjust thek dunlo pute domevik lapen lanangtum experience idea amokha break jumpen kewang a students atum angbong pen jingki chethan longji lasi Dopa Menot Charlie Dunpa Menangji Nanglitum Akaike Nanglitum Aridengsi Dopusi Than Pariteka Halapu Inglong Pok KSA Amaipu Mirjeng Kropen Kaningje Ponke Successful Amunit Chemanji Pulote Nanglitum Mangvet Ke Charlie Anat RDGP Pont Heknangji Munit Atum Ningje Difu Government College along Faculty Ave Varmon Meme Pupu Sitami Nilihin Pen Nangepachini Kang Tungke Ladak Pensi Karbiang Long Arlengkithe Chemana Phaya Banki Onglo Ningje Thuingtung Unity Discipline Banki Non Dopiklo Kachilang Penta Ningting Sampiklo Aprang Nituma Hut Pen Mute Non Nangtum Akopailo Bangsok College along Nangtum Nangkidun Longke Athela So College Mesen ke Charlia Banki Nangditum Mithang si Nang Mithang Akai ke Pamisena Phan Kai Kita Arjak Harjak Nangko HSLC HS BA MA ke passbook amen pen Mithang Apaya Porpan Gari Mobile Nangjipu Hangri Nanglitum Mithang Kachepadu Pen Chinamno Athe Arta Ave Pin Pen Araki Ahormu Kirim Pen Limit Chithik Thek Thepo Loki Charlie Bom Atum Munit Akai Kanahok Dopik Loputa Lamthi Jaipon Bangso Mailong Difu Government College Principal Professor Jibonyok Vice Principal Difu Government College Barnard Rongphar Superintendent Waisong Boys Hostel Professor Raiju Rehman Superintendent of Serdihun Girls Hostel Professor Prometheus Basumatari Lapen Kedo and DGC Professor KSA Secretary Sumit Killing Lamding Road Chandra Singh Rongpi Usuka ABVP Monitor of Waisong Boys Hostel Chesong Ingti Monitress of Serdihun Girls Hostel Robon Timungpi Monitress of Rasinja Girls Hostel Serlin Rongpharpi Lapen DGC SUS Serdihun Girls Hostel Rasinja Girls Hostel Waisong Boys Hostel Mayalong Chetongdun News Report Karbing Live